Friends ong jotono fain kaham ke friends ong na jotono fai kamya fe tini an bo YouTube channel o inke friends ong tinin video ke na no ke ha YouTube ni update emo panda se bo videos ang snami inke friends ong videos ni update ket ma YouTube o je short videos namne ro bran bo fo ke ha good news phayak ma ke YouTube o chung skan chin ok na ha bo November December chin chung na ha je YouTube short of monetization ong nai hinge inke friends ong finally abo din phaya tole bo January chingo YouTube monetization ong nai short jara short videos nam nai bram phono monetize ong nai inke monetize khain ke chung obviously to aron por rang income khemne inke friends ong je YouTube ni shorts namne raw nang joton bo good news no abo sani bo ese ang bo videos nawo inke friends ong ba nang bo YouTube shorts no kaham ke sinim chuka YouTube short no tuite mak criteria tong bang mano criteria tong abo ang to sa short ke sak na inke jong long video je monetization keman rule tong 1000 subscriber 4000 hours same abodin ke no bo YouTube shorts of tong 1000 subscriber inke 10 million views tene nane roke watch time ke tene na ya views tene nane 10 million views abo for 3 month nim singo complete ong ni na abang ke ni YouTube shorts videos ni monetize ong nai ke bono sa criteria ke trek bang mono criteria le tong amana no ang next video nang jodi se sinim chuke ani comment box o comment ke YouTube shorts namya chombre ke income ke na inke aboni tu trek mak criteria tong abang na no saik na na jodi se sinim chuke comment box o je ke bo comment ke ta kebo videos nani bo eno bo good news rin bo na nang jotono bo videos namma ke friends tinil jorala suno ang next video nang jodi se sinim chuke comment box o comment khedi ang videos namnai ke tinil jorala suno jotono khaksa